E kublay ya phi warok ki pralok ki wasnyaw suk o pat yi ki video how new channel. Te hakani ka video kwa open snyaw cha phi hai ya to waka jinkali ku wada bon bha ki wakali. Wa yi ujia ya ka Iran hakani ka World Cup arhaja arpan ruwa wan. Kat wampu ukut kani ka thmane bha ka Iran to ka wi nagiri ka wada qualify wo yakun haka World Cup arhaja arpan ru. Te ton pat iya kani ka video hadu wakut khanang wayo tip iya wasakit. Te ladam mudep yu subscribe your new channel. Ye subscribe your new channel. We kanyon how to bell wa mai tu khanang wayo ten cho cho phi yo ye ki video wa thamai te ton stangi. Ka FIFA World Cup arhaja arpan ru ka waman le ka FIFA World Cup wa arpaule. Daus dang ko nadu ka khat wi tarik ubanai wan ru hadu ka khat khande tarik ubanai wan yaw yong news nem arhaja arpan ru. Ya kani ka World Cup daw panman ya ka haki khan ru tali ki city khat wi tali to ha United States le tali ha Mexico wa ar tali ha Canada. Wai kani ka tournament daman ko ka FIFA World Cup wo panman haki le tali ki nation. Wai mto hidu itele kani ka World Cup wo wan to ko wanang kong wo kan thop hadu so phau phra tali ki team namo so phau phra tali kiri nei bha man chwa to dun le phau ar tali don hi ki team ne kiri wa ya chim banta ha ka World Cup kani ka tournament daman ko le wanang kong do wo hadu chispa so tali ki match ka wo sdang na Mexico City wai wo kut ha New Jersey ki team namo kiri ki wada qualify ha ka World Cup arhaja arpan ru to kini Naka Group A da qualify ka Mexico, South Africa, wa Korea Republic. Naka Group B da qualify ka Canada, Qatar, wa ka Switzerland. Naka Group C da qualify ka Brazil, Morocco, Haiti, wa Scotland. Naka Group D wan da qualify ka USA, Paraguay, Australia. Naka Group E da qualify ka Germany, Curaçao, Cote d'Ivoire, wa Ecuador. Naka Group F wan da qualify ka Netherlands, Japan, wa Tunisia. Naka Group G wan da qualify ka Belgium, Egypt, Iran, wa New Zealand. Naka Group H wan da qualify ka Spain, Cabo Verde, Saudi Arabia, wa Uruguay. Naka Group I wan da qualify ka France, Senegal, wa Norway. Naka Group J wan da qualify ka Argentina, Algeria, Austria, wa Jordan. Naka Group K da qualify ka Portugal, Uzbekistan, wa Colombia. Nei Taiwan Naka Group L da qualify ka England, Croatia, Ghana, wa Panama. Te kam wada yu inakani ka list, waka Iran le da qualify ko hakani ka World Cup arhaja arpan ru, wai da bo yaka haka Group G, daylang waka Belgium, New Zealand, waka Egypt. Tang waka jinkali wan wami ka teto, ki wada kali da ki wabon, wachngan himo yaka Iran wo lai ko cha US wo yakun yakani ka World Cup kat wadang kani ka thma hapradi ka US wa ka Iran nei liang u president ka FIFA Gianni Infantino da karchan ne back u yaka Iran wo ya chimbanta hakani ka World Cup wo wan dei wa ong wada tikna bat wada wan yakun ka Iran hakani ka World Cup da ong ule wa yuluti u kat hadu wo poi ite ipor daw jai iman ilong kani ka thma wai ini daw yarab ha ichibon tang wa ka Iran habwan yakun hiko nei bha ka team Iran daw yakun ko namo daw represent ko yiki bru yongka wai da qualify hiko le wai ki player ko le kwa bha ki ukande u Infantino u wadang dep ya chembot wa ki team ka Iran ha Antalya Turkey da yaro u ye start ki player ka Iran wo kande wai kam jo le wa iwa trang sakhiet ki wo yakun ha kani ka World Cup dapteng ule dei wa ong waka sports mto uyakan thup ko waki kam politics kante hapwan hiki tang waka jinkali wa heyato wa yi ka Iran wo dam uyakun hakani ka World Cup kat wam chngan iya ka wo lai cha US dami ko haden wa kalam ne comment u Donald Trump ini wa dep halor ini dei wa ong wa boy mchngan iya ki player ka Iran wo travel chadu cha US kat wam pujai ka thma hapradi ka US wa ka Iran wa ya ini da ong u Hadin wa dep uwo ong waka US diang snyaw bha ko yaka Iran hakani ka World Cup tang wa iwi don hi wam tikna wada wan ko to kat wam man chngan iya ka wo travel kam ha ini ipor wa thama Hadin wa ong u Donald Trump kamte u medi touch u man u president ka Football Federation Islamic Republic ka Iran da ong u waka ri Iran dang yakalam ko waka FIFA yakilat namo ki possibility wo kande du ha Mexico claim lai cha US
They were ong le wakat wada ong u Donald Trump wam ye u ukit kle ne kulari changan ki player ka Iran la da wan ke cha US kamte mwan e cha US nei bha kam waman kate haka schedule da bo ye ka Iran wo kunde le ha Los Angeles ha Seattle wa ha Sophie Stadium kamte des nyao tho I wala da man kammon le ka FIFA da tho la tho luti ka wo pentikna wo wan ya khun ka Iran haka ni ka wol ka wo wan Lada jia wada jai iman ilong ne kudu ka thma ne yasuk ka US wa ka Iran tada wan ka Iran cha US hi we mduk ka FIFA wo pen kala ya ka table tang wala da jia won wam pukut ka thma daw pen kala ka FIFA da ka table we wat hadu upen yakun ya ka Iran du ha Mexico City hi claim la cha US le tang wa pen tikna wa wan yakun ba ka Iran ha ka ni ka World Cup te du kini don hiki wa kwa open snyao chapi ye subscribe we like iki video khanang wa yok ten cho phi yo ye ki video wa thame ko ple chi bon